Hindi ya muthi wa gukungwira maria maturigiceirie thukuru-ini wa muthingi wa Kaitheri kaunti-ini ya Kirinyaga nikuo munini wa kaunti komicona Daniel Ndege arutĩire Mukana kuri ene manyumba aria makoretwo makirekereria maai ma giko njuui-ini. Tunataka kuonya watu wale wanafanya affluent discharge kwa barabara, ikifika usiku anafungulia sewerage kama vile Chief Officer wa county alisema kwamba ikifika usiku hasa karibu na Kutus, wale watu wanako na student, high population of students, wanafungulia sewerage inatembea kwa barabara. Kuringana na Ndege, maai maya ma giko makoretwo makirekererio mathaa-ini ma utuku, riu akiranira ati ni megukorwo magitungana na guoko kwa watho. Environment na ikifanya hewa iwe mbaya, hao tutawatambua through the government system, na watu kama wakipatikana pia watapelekwa kotini. Lazima msikia faini yao ni ngapi? Ni milioni 2. Kwa hivyo tunawaonya especially hostel owners na wale wako na manyumba kubwa kubwa waachane na hiyo mchezo. Mwena-ini wake afitha munene ruhonge-ini rwa maai na maria maturigiceirie thirikari-ini ya kaunti ya Kirinyaga Peter Murimi augite kurekererio kwa maai ma giko njuui-ini nikuo gucungiririe mirimu ta kuharwo gatema, akiranira ati miungururio ya kwitana na aria maratabania ciiko ici no irathie na mbere. Na giko giki athie njuui-ini andu manyua ni maratuika ma kurwara typhoid na cholera na maundu magatuika ni ma strain our health sector. Na kugitira maundu maya mothe ni tugite wakora mundu egutuika wa gutiga gwika uguo kana wa ku discharge giko giki thiini wa njuui citu kana kuruta igatuika ndena sewage ndena system ya sewerage ni tugutuika wa kumwera makinya ma kiwatho. Tabarĩra ya gwakwo kwa miberethi ya gutwara maai ma giko ya kirugu ya Kutus itanyitwo kunyita itemi rinene hari gutigirira maai ma giko matironererio njuui-ini. Project ni kugeria kuhota kurwa na uhoro wa maai maria mena giko, tondu ni rihota gukorogota maai macio mothe na ikamatwara in our treatment plant at Murateri kuria twina capacity ya guthondeka maai ma giko. Hindi ya igongona ri muingi wa Kirinyaga ni uhinyiriirio kugitira maria maturigiceirie na makiria gutianirio huthiri wa minyore. Handu-ini ha Kameme TV kuma thukuru-ini wa muthingi wa Kaitheri kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kierie.